أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيئنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe yaɓoɓe foti pilis on calminama on jorama, en calmini dendagal, en ñaguima ɗumen du'a o, en jafnima ɗumen yo Allah yaafo en. on mbiyama oɗon jarro onon jaafo, yo Allah jaɓan en korkaji men bi jahi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. kono noonne kadi en garti e toɓɓere men yewtere korka, e yewtere men wattore sappo e tati e nder lewru korka, ganduɗa enen kaala hen kadi juuduhu sallllahu alayhi wa sallam fi ramadan. en kaalin hen yewtere men hankinde wade hen ko jokkiɗen hen hande e tawno ganduɗa ko waktuji ɗi tan paadata kono iide haalede gam yimɓeɓe mbawa naftorade beele mbawen dañi hen baraji. kono noonne tan en baddate waktu o tan. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه الشيخان. كنا نكدي عن ابن عباس رضي الله عنهما wina laaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni no ngannduɗa ɓurɗo moƴƴude yimɓe e ɓurɗo wawde wadde moƴƴere e yimɓe ɓe e yawde wadde moƴƴere, kadi on ɓuranno wadde nden moƴƴere e yawde wadde moƴƴere e nder korka. sa ngari jibril alayhisalam arno e makko ene janginama alquran, nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni no ɓurɗo yawde wadde moƴƴere e hendu yahuru. فيا أيها العبد أنفق في كل وجوه الخير من الصدقات على الفقراء والمحتاجين واليتامى وغيرهم. إهما أن جاد الله، إهما أن مشور الله، تنو دا نفقود غندو دا ود كلا دندانغال مؤيريجي جلا إسادكوجي سكادي مسكينة بجياب الله، e sakkade ɓen sokduɓe yalotoɓe ñagotoɓe, e sakkade ɓen alyatimeɓe e wayɓe e ko wona ɓen. washab min rasidika wajal dhalika li akhiratik. ya tinno itta e posma mballa miskineɓe, kondindinten ko jawɗele e kontoji e fof. tinnoɗen mballen miskineɓe, tinnoɗen mballen miskineɓe, ballal kadi famɗata. ko noonne kadi ya faam walam annama anfaqtahu huwa alladi lak. ya faam an neɗɗo o kala ko ganduɗa ko nafɗa e ko cekkiɗa, ya faam ko ɗum woni ko jeyɗa, ko ɗum woni jewdima. وقد قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله سبحانه وتعالى وما حالة تونتو دفتر ما كتب دنبي تندي القرآن وما ويتون نفق إكو من ندستي منكو إكو من كالفين منكو إكو من غرزكين منكو يوان نفقو هالبين مسكيني بي إجياب الله سكولي e yatimeɓe mum e wasɓe mum e miskineɓe e dendagal handuɓe e wallede. kono noon allahu subhanahu wa taala haali ɗum e deftere mum teddunde. qala abdullahi qala nabiyu sallllahu alayhi wa sallam: ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi? qalu ya rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. بيدو كبير حديث وين نلالو صلى الله عليه وسلم وودنو أي صحابة مكوي
hole emon bo ngandudon jawdi ganduda ndoni teedi mum woni jawdi ganduda ndi ronate ɓoren ɗum jawdi mum ɓe mbi ya rasulullah neɗɗo ko fof kay ɓuri yidde ko jawdi mum nala sallallahu alaihi wasallam fammini ɓe noon wonde jawdi ma ko jawdi ndi ganduɗa a sakkima a waɗi ɗum e lawol Allah subhanahu wa ta'ala a sakkima walla a walli hen miskineɓe e ko ñamɗa hen ko ɗum woni ko jawdi ma jawdi gondi ndi woni hollum ndi doneɗa nde nde tawno hewɓe hande walla enen mi wiya enen boni kala yiɗi ko dañje rendinde moftude wadde kontoji ni ganduɗa sa yeehi wattindo tan koye ronede ko ronoɓe jeeyi ligganade ko heewe men hande ligganto ko ronoɓe koɗo ligganaki koye mumen te tawno ligganade hoore mum woni daña cakkoɗa ñaama jara balla miskineɓe mbaɗa balla dino e lawol allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni ko jeeɗa ko ɗum woni ko neɗa sallallahu alayhi wa sallam jangintunoɓe ko ɗum woni ko tindintunoɓe ko wonde ganduɗa jawdi ma kondi ñamɗa ndi e ko balluɗa ko miskineɓe e jiyaɓe Allah ya won neɗɗo ganduɗa moƴƴo fi ramadan bil ata'i was sadaqati واستغل فرصة العمر فالله أعلم هل يأتي رمضان العام المقبل وأنت حي أم يأتي وقد خرجنا من الدنيا الله أكبر تنو ندعو أن غنا بدو مجر دندانغال يسو مجر دندانغال مجر كو ويته كو مجر تنو غنا بدو مجر e okkude e sakkade tinno mbaɗa profito tinnoɗa profita e saha mo gurɗa o ko Allah tan andi mate korka ngarowo ka mate ma tawe walla mate ma en tawe walla korka ngarowo ka ma tawe en jalti aduna wadde tinnoɗen profiten e nder lewru e wadde hen moƴƴere ɓeyden moƴƴereji ɗi guiɗa e juuɗe mum ha e azkaruji mum ha e sadkuji mum ha e dendagal yeeso ganduɗa jeese moƴƴereji tinnoɗen wadde en profiten saabu hay goto men anda mate korka ngarowo ka ma taw enen goni aduna walla taw en jalti sen mbaɗi moƴƴere so tawi en jalti yama ndiyam moƴƴere nafta men nde tawno lewru yurmede kala hen ko mbawɗen wadde koko sowote cowanɗe yo Allah okku en tinnade e wonde e waɗoɓe e ɓeydoɓe wadde moƴƴereji mumen e nder nduɗo de wuro ɓe jaahi Muhammad wa alihi sabu ko noon faqad kana sallallahu alayhi wa sallam ajwada min ar-rihil mursala sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam omo ganduɗa woni no ɓurɗo wawde wadde moƴƴere hay hendu yahudu ndu yawde wadde moƴƴere fa kun muta'assiyan bihi sallallahu alayhi wa sallam an wadde neɗɗo won ñembowo ñemtinowo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en mbawa foddema ko kono ñembel mo kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa qum bi taftiru as-sa'imina litanala ujurahum tinnoɗen e ummade e tañude hornoɓe okkude hornoɓe ko tajiri tinnoɗen e okkude hornoɓe ko tajiri sara wonde bande e koddiɗo ma jeewa ko joguiɗa so maaro so haalis so wawi wonde fof ƴetta nawana miskin Allah mbo kodduɗa walla koddiɗo ma bande mo gonɗuɗa o tawno koddiɗo ma woni bande ƴeewa ko mbawɗa ko joguiɗa e guura ma walla e jawdi ma haalis ma ko wawi wonde fof ƴetta balla ɗum walla ƴetta ganduɗa so tawi wonɗa ko woni leeɗe jomumen jaɓata sadakuji ƴeewa ganduɗa nde tawno aduna o hande wona to wona yimɓe fof cuusɗa ganduɗa okkude ɗumen sadaka kono ƴeew kam ƴetta ko ganduɗa ina wawa taƴirede ina wawa humtede ƴetta ayso nawa e nder jamaji ɗi walla ƴetta nawadude alqur'ana ɗe ƴetta nawana ɗumen ko ganduɗa nde pamɗa paama saabu ɗum ɗon ko baraji kewɗi woni hen so tawi a tañi kornoɗo a okki ɗum ko taji ya famma dañ baraji poɗɗino kanko baraji ɗi o dañata ɗi taw hay hen seeɗe o ustentaki e baraji ɗi o dañatnoɗi kadi daña mislu ganduɗa jogdi makko ɗi wadde ummoɗen e ganduɗa tañude hornoɓe beele dañen ɗin baraji enenne li hadisi Zayd ibn Khalid al-Juhani qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا ganduɗa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haali hadis o woni neɗɗo o so tawi a tañi okki kornoɗo ko tajiri a okki ɗum ya famma dañ jobdi
ponni kanko konoɗo ko yoɓete ko taw alda e ustede kanko jobdi makko ndi haydara kanko kornoɗo nabi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haali ɗum selli gonɗi ko nelaɗo haali fo ko ɗum woni ganduɗa ko woni ko gonɗi ko nde tawno kanko haalata so wona ko Allah wahi e makko ɗum noon mbaɗen ɗum beɗen dañen jobdiji ɗin يا فهم اعلم أن ما تقدمه من مالك هو رصيدك الحقيقي من مالك ولذلك أنفق في رمضان لأن النفقة فيه مضاعفة لأنه زمان فاضل أن ندعو andude kala ko gardinɗa e jawdi maɗa ko ƴettuɗa ko mbaɗɗa e jawdi ma ƴettuɗa cakkiɗa ya faam ko ɗum woni jawdi ma haqiqa ya faama kala ko cakkiɗa walla mballuɗa julɓe walla mbaɗɗa e lawol Allah subhanahu wa ta'ala ya faamde an ko ɗum woni jawdi ma haqiqa gonga e gonga ko ɗum woni jawdi maɗa wadde noon tawde ko ɗum an tinno noon nafa ƴetta golla mbaɗa moƴƴere cakkoɗa mbaɗa moƴƴi dennagal moƴƴereji e porfidde lewru korko ndu sabu lewru ndu ko ganduɗa kala ko mbaɗɗa hen koko sowate cowanɗe kadi ko Allah tan wi ganduɗa ko kañum jeeyi korka te ko kañum yoɓante hoore mum korka kala koɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko kañum yoɓantuma hettinani hay goto ko kañum heɗen hoore mum sa hoori o yomma wadde mbaɗen hen moƴƴereji porfiten beele jeeɗen yoɓateɓe moƴƴere bi jahi Muhammadu wa alihi kono noon kañum ganduɗa ko nokku baɗeteɗo moƴƴereji cowateɗo moƴƴereji wahris an takhrija min malika min al-ani qabla an tamut ganduɗa neɗɗo o wahris an tukhrija min malika min al-an qabla an tamut ya tinno porfita tinɗa e wadde ganduɗa ittude e jawdi maɗa nafta hen gila e joni ko anini armaya tinɗa porfita mbaɗa moƴƴere ƴetta jawdi ma cakkoɗa hen ko adinde Allah subhanahu wa ta'ala in tamaruhu maɗo e nde ganduɗa Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko yamiri ɗum ko kanko kadi Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko yoɓata kala neɗɗo nde ganduɗa kadi janggo kadi wona ñalawma liggueteɗo janggo ko ñalawma joɓateɗo janggo ko ñalawma mo ganduɗa moni kala ne yoɓe golle mum golle ɗe noon ko ɗo e aduna gollete wadde enen golloɓe ɓe tinnoɗen e laɓɓinde golle men tinnoɗen kadi e gollude ko moƴƴi tinnoɗen kadi paamen kadi kala ko mbaɗɗen koye kontoji min goni janggo yawmal qiyama ko ñalawma joɓdele ko ñalawma arde moni kala in totte ko golluno kono ñagoɗen Allah subhanahu wa ta'ala kadi e tinnoɗen wadde moƴƴereji beele Allah subhanahu wa ta'ala beele Allah yaafo en ƴetta yurmede mum waɗa e moƴƴi men on nandami aljana ngam barke nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo Allah hokku men noon ɗoftade e jabde woni yidde noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɗoftade ganduɗa ko addi ko e jabde ko addi ko e wadde ko addi ko e woppude ko haɗi ko e rentade ko waɗi ko haɗi ko e woɗɗitade ko haɗi ko jabde jamiroje Allah ko ɗum woni ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko addi woppude kaɗaɗe Allah ɗum woni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko haɗi ko wadde tinnoɗen yidde men nelaɗo sallallahu alaihi wasallam gonɗata tan kono ƴettuɗen pele men dewɗen e pele makko yo Allah hokku en gollade ko moƴƴi yo Allah hokku en ɓeydude dewe men Allah kadi e nder ndiwɗo lewru beele dañen e cowanɗe moƴƴireɗi cowateɗi wi jayi Muhammadin wa alihi e moƴƴireji ɗi yo Allah hokku en nande e naftorade e hutorade ɗum yo Allah hokku en no tinnirɗen e ɓeydude dewe men Allah e nder lewru ndu wayata inchallahu taala ma on keɓɓe émission mon galle joom so hawre welede Allah subhanahu wa taala on ñagama ne yokkaton golle oɗon jarro onon jaafo in uridu illa al islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima